Ka jeng ap kemilinti jeng babun balang banyu I mentau snem ya Neymar JR haka World Cup imat kamla ban urlong setia. Namar kat kum ki kubor laong bau Neymar JR ulang ngadbiang haka jeng mensau kebat temai kebau hapen res hadu arane lai tayo. Kum tagi kubor kila ongru bau Neymar JR ulang ban omyo mi madan haka jing lekai Persia ya ke Morocco. Kata ke jing lekai ke ban nengkong jeng ke Brazil haka ne ke World Cup arajar arpuhun Rio. Kat kum ki kubor sport laong bat kan ne ke deru kat kum ke jing keren jong Casemiro. Ba habas dang juga training juga Brazil national team ban penkre nagam ta ke World Cup arajar arpuhun Rio. Bau Neymar ile kai bah ringkat bat weipat ki perlok player juga Brazil. Haka ba kat kum na ke jing keren jong Casemiro laong bakadon pat kendiet bau Neymar JR ulayat hu syau Casemiro bau sngau badon ke jingpang. Henry hadin katapat hadin bladepan le kates lapau bau Neymar JR udonsya ya ke jing mensau ke bau malumala ke bau hapat bandres hadu kumpa arlani hadu lai tayo. Kata kemut hadu bu umla wat ben mi madan ke jing lekai ke bandengkong jong ke Brazil Persia ke Morocco. Kumta kene kubor ke balam mi menta ke janmit kalor kene ke jingat mensau ke batma jong Neymar JR kelap pendio mensim syai ke bunma ke bal angnut pan yui purayo Neymar JR hakane ke World Cup mentau snem arajar pun Rio. Haka bagi kubor ke kamru baladau Neymar JR umla ban mi madandang ke Brazil nadu ke basdang kumta haka squad list jong ke Brazil national team haka jaka jong Neymar JR lakban bujilino dau Jo Pedro. Henry kat kum ke jing keren jong Casemiro laong bau Neymar JR udon ke jing angnut ke bah dik na ke menta ke Brazil haka ne ke World Cup mentau snem arajar apun Rio. Kum tau watla udon ya ke jing mensau ke bah malumala ulak ban yesha ban yelekai ban mi madan na ke Brazil haka ne ke World Cup mentau snem. Kum tau Neymar JR umla ban mi madan haki artli ke jilekai perlok jong ke Brazil Persia ke Panama bat Persia ke Egypt. Bat umla syu ban jilekai ke mi madan ke bandengkong Persia ya ke Morocco. Kum ta lai tli ke jilekai ndakam ta ke Brazil artli ke jilekai perlok pat hak mi madan ke bandengkong haka World Cup labat ommi madan pun Neymar JR. Kat bahaba paipat syakawi kubor bau Julian Alvarez udon ke jing angnut panlej penyeso syaka klub Barcelona. Kum taru ke klub Barcelona menta kelatemu pansoi yau ne orang lekai ke Atletico Madrid hakador ke basis 4 million. Hak bau Julian Alvarez 8 pauru ya gini kentin da ke bau ong baka klub ke bau angnut lada un mino na ke Atletico Madrid kan debej satang ke Barcelona. Kum ta ke jing ya keren menta kelas dang na ke menta ke klub Barcelona baru Julian Alvarez pansoi sendon ya kontrak. Hak baka Barcelona kelat mu bansoi ya Julian Alvarez hakador ke basis 4 million dolar. Kum tarukat pandang slam kalinti jung Julian Alvarez si ke klub Barcelona kelan nangjan. Tetungan si apej hadu ke kelimat ke bak hadu bau Julian Alvarez unjok bansoi ya ke kontrak bat ke klub Barcelona. Kublai sibuk.